Esabari yo bonchirira no murobero gocha asore kiralitkoria alamisi ensa eyemone nusia maragoba astogotarira abonchirira a emenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabuna kibachagete obonchirire bwabo abo igona raibanyare kwa bagwetera ase obonchirire bwabo abo igombirengo kiwosentira kichinya babekira sokwa nekibuna ebirengo byobonchirire bwabo kinabire ase kiralitko manchi muri yango idali bageri yabenda gukwariganya ase omurobirega ase kulia rero twatalia se chiro ya daraja 2 aso chukomera no monchirire oyiga anyariko bagagotarira ndia tagete obonchirire boyiga bwa ningi kageta kaimukige tambukere cyo chaka obonchirire boyiga iretari na Frida Kerubo na sinse mochi mitandao na bagotinya sense ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na baga sense ya YouTube na bagotinya wetera Ndizi TV News asense ya website na bagotinya wetera www.ndizitv.or.ke. Karibu sana. Asante. Na wate yo mwancho muligereria na kiokorokwa aiganga itole na bayigombonchereri kibuli okokora. Esabari tangolo ku Valen Nyanoti. Tora se chile ya daraja 2 market. Ase nkonya machungwa oranges. Na machungwa kwa ni nkonya machungwa ndimu maembe yani fruits in so wenye na matunda aso wenye na matunda ono Valen omancho muri na tete kumanya ndi gwachage to bonchereri boyiga bwaye na tagete business yane before corona kero corona guchigosoera nari na tagete goche echiro konya machungwa echiro ya daraja 2 gwachakire na tagete echiro ya daraja 2 specific konya machungwa before no kwa ete idea yiga yo gochaka konya matunda Hede ya tete wakati nilikuwa mzazi nimejifungua abana mbwate ngorerande nganyora na harusi rekobera nyumba ngaligerere nganyora kuna kitu nyeneza fanya isipokuza machungwa kwanza kuuza machungwa ndio ni food ondeta muntu tayo tariko matunda by the way ndio maana ikafanya nikafikiria kuuza kitu inakulika kitu inakulika kama mchungwa sana juu ni fruit inasaidia mwili yani vitu mingi tu yani kitu inaweza fanya inajenga mwili yako ndio maana nikachagua machungwa biate kima omancho muligere negwete Valen agendete ko tosemia nga ekera okwimoki getambukire kigo chaka oboncherere nere bya gwakora ubutuki nabo gokwene kinga boncherere kibori baranyara kwa bogo kori bya asechiro ere bune nsema yani galigeti nkikeria aranyara kwa baga kwimoki getambukire nabo gochaka asensema ya karanga amatunda ngori ugwarane mono nabantu sana akaimuki getambukire kigo chaka konya matunda asechire yiga ya daraja 2 korinde Valen kiyaga to gachore ichiro ya daraja 2 ngwachora se andora onelia matunda daraja 2 tuko Kisii na Kisii watu wanajipenda azini wanapenda miili yao ndio maana nikaangalia mahali pote nikaona daraja 2 ni mahali nimesanya mahali watu wote kutoka Suneka Mwembe yani ni center ya town nikachagua daraja 2 mahali kila mtu akitoka na bakonyora abana Valen arongongorwa Gusii ntomanyete nga ndugu atamatoka amangi aingi utaimukiriti onya matoke ugachora matunda na choreta matunda sengenjo amatoke tu akinete tokulia matoke at least go chenje gento go chenje diet ngachora matunda abantu abange barira matoke mono tukachenje gocha garora chenje gocha sa matunda tobeke difference between amatoke twarira yase isandru mobere ntoko mentarenda matunda narato chengo mobere ngata tebya bukarenga kuimugeti getambu kera kwa rochenga kwa rasire kobera nyumba kero kende ngoko ete chibesa chigo chakilie uboncherere boyiga bwawe my husband ndiye nilimwambia niko na idea ya kufanya biashara akaniuliza nafanya biashara gani ngoma taenda atakone matunda akaanza sawa akaanga some small capital nikaanza naye najia kera kwa mtetinga kuimukire getambukire kigo chaka konya matunda aje irite kerengereri by the way nama itenje no muntu ndanje tugo ikaranza idol anta itini sawa kama umeamua kutoka ni sawa toka utengeneze pesa nikonyana naye kwa space jiane sitegemei mtu kwa maana akanifungua akaniambia ni sawa ndio nilisiweza ono kaimuki getambukiro gaikare gadaraja 2 na ino mogeni nakikonya the customer
Ndio maana nikakuja soko. Before then, kama takarutara chake biashara kwa washai. Na chiti chiro ntama itingi ngokora. Lakini kuangalia venye watu ufanya, venye unakuwa exposed kwa watu, ngataka korangechi customer korangeri una market unauza kitu iko quality. Ukiuza kitu kizuri, customer bakacho maideta kogenda. Kataka kuliga matunda yale quality ngia, ale smart inafutia, ndio hata customer akikuja anunue leo, mabita kwa maideta ira na bakairane. Na kina hiyo kwanza sana na quality ya matunda ya gerete. Ngataka kuliga quality ngia na customer na agora, atarudi ngataka kuliga customer ngana kotimente. Ana vale nde dora tatai litkolitanga ni ngone dia matunda. My first day at the market was the hardest day. Ngote ina ikaranste kuru saa 1 mpaka saa 9 ngone 40 shillings. The first day. Patikara igete marawa na jina oneti. Yani idea tu ikakuja acha nifanye venye watu ufanya Nairobi. Unajua mdhuru venye watu ufanya. Unaita customer 10 20. Nikaanza kuuza machungwa nikiitana 20 machungwa ambao nini. Nikauza 10 of the day nikapata nimeuza. Wana ekera kwa nalipo gataka koni chi customer bono kanyoro. How do you retain your customers? Customer tiane. Na yani venye nilikwambia mwanzo nanunua kitu quality, machungwa nzuri na najua machungwa yangu hata nikikuzia itaharibika. Ni ile machungwa nzuri hata ukikula unatosheka. By the hivyo ndio na maintain customer wangu. Na waletea kitu safi, kitu quality, hata kichukua hata ona vibaya na kula tena anarudi baadaye. Yakigima omancho muri abuna oigwete Valen agenda tagata semya nga ekera ko mukire getambugire cyo gochaka oboncherere bwabo nero bijya gwachare gento kere quality engia nabo igo kwene kinga chi customer chiabo ngogero uri nga na ri mambi na araba koirana nabo igo kwene kinga kere litukongo chabale nabo igo kungusa abande so kwene kimna oboncherere bwabo ngokina bole kere litukongo korende Valen asense moyabo amatunda ngonyore aina ndabede Gusii matunda tali gotoka niyo chakora sema matunda amatunda tubate supplier tubate type ikoru kambani ile tunaita seedless ile nanga safi kuna yenye inatoka Uganda ini type ya Uganda pia tuko na Tanga sasa tuna supply watu wa supplier na ndio tuacha kuona tunaona retailers kuna wale wakubwa wetu wanatuletea sisi tunauza kwa meza sasa ase oboncherero boiga bwa wase abantu abaiga bagokoretera nakyo ukora kwa manyanga ritunderi bagokoretera ni quality ngiyere bona unaweza kutwara customer pakutwara umuntu uri omaete na agenda ndetere ritunda fulani paka ndetere quality rintakite customer cyane cha bakuira nayo gutwara customer uri omaete hata ukienda chungu yake iko sawa na nenda kufresha customer wangu niko na customer mwenye ananipea hiyo machungwa safi yakigima omanchi muri muna wigwete Valen agenda tagata semya nga ekero kwanyorire obonchirire buri ogokora nero bijya kwatwara obwamate obuya nuri go supply ibintu biri okoni elindo nyara kubaka koletera egento ekia akero koni aso bonchirire bwabo kwanya kogokoneria chi customer cyayo egento kire ekero omanchi muri ni gotagenda tokusanganira Valen oyore omwanya matunda kuroiga ase echiro ya daraja 2 so ukaanza kuzoea customer nikaanza kuzoea customer wakanizoea tunaongea unajua ukiwa sokoni inabidi uongee ndio at least utengeneze customer utakuja soko unyamaze itabidi uongee uitane customer karibu tuuze nini hivyo kwa bateye ngento kwa ni kwa bonzi kama ni lazima na boko monje ngio koni ndio anunue kuna vale nekaro kwa chakite na matunda mororo kwa chakite usingi kwa chakite na chakite ta matunda mororo alafu kerona chakita mororo nganyora ngo gorekale uya nikaanza tena kuleta ndimu kidogo do leo sina nikaleta kuna zile fixes nikaleta kuna zile maembe nikaanza kuleta kwa machungwa kidogo ile kila customer akikuja atanunua hii atanunua ile atanunua kila kitu ataipata kwa meza vale ni mwanchimo liana tete komanya mbu ya kiborororo ekeroko ni matunda aina asenseme yemo ya mbororo
utatengeneza faida, utauza hii uuze, at least utatoka bure, utapata kapesa, na mwenye anataka machungwa, anataka ndimu, anataka maembe atayapata kwa sehemu moja. Hata shinda kisunguko. Unajua kama Monday, Thursday tunakuanga na jam. Bona rika awe tana ni tirengi makulige nteke mwaruga endali atayapata kwa sehemu moja. Sasa atakuwa na ile, atakuwa na time limit, atakuwa na waste time kusunguka. Ntumaita matunda ni vale seasonal. Aya sense moyago. Matunda ndili yago chiarabo. Raka yugo chakwa rusia matunda ayo ataleta. Matunda ngo chiarabo lakini ndari kubora pi. Ago chiabora kiwango sasa kirabo lile tiko bidi ave expensive. Sasa inabidi tunaletewa kidogo. Tukiletewa kidogo hiyo sasa inamaanisha inakuwa expensive, ndio maana machungwa ikikuja inakuwa expensive, inakuwa imepungua, lakini tari kubora pi. Akiro suppliers bitino cha baletera matunda umeteli goli bana bakubaleta nili goli ligoro rya matunda aboleta ayekero go chance mo yagoli ryo coin kwa TV customer yaro litunda nyali koru anya matuka ya mega renge 5 bob kwa mateirere ikire 10 na kia sense mo yawo chi customer chikoria mbale ba understand mbale ba kupinga lakini nabo gotema kuberesa kero ba wanze tali bonsi oraseri lakini nabo ko bakaribisho bataire atigamba oneli by next time ukikuja ndauzia 10 bob, lakini kwa sasa waza ni wa uzie ya mwisho utawafukuza, ukiwafukuza utauzia nani next? Hakuna vale ni kero korenganyo gonchero ba matunda asoro gongorwa Gusii ni chikaunti chiri chindane na mwana chikaunti cha Nairobi nakyo ko borenga Gusii ngote ya matore. Don't go ikera Nairobi lakini ngote ya matore. Umete Nairobi population ni nyingi tenga Gusii. Ngote ya matore asitoko nyara sibo ni gatoko nya matunda. Sisi hapa ndio tuko sasa. Ndoko lengana Nairobi. Kwa gera abantu ngo libara matunda inawasaidia na kibago chirakira litu ko banya kora matunda. Watera bungo chando ndebinga sense moye competition. Matetale biko konya matunda. Sense moyagi. Yake gima omancho muri yeri amna tagende tago sanganere valen oyore omonya matunda a asechire ya daraja 2 unabereka gotosemia na kia chagete obunchirire bwaye na kia kunyara koba auditing ti customer chaye na boigo na kia bunchirire bwaye bwa beire kurwa gachagete goikabonega omancho muri yete traso mutimo komo kigo tuba sagos kato sakanyera ingo ira na tosange amani. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cyuko beria mache, DVD players, chi machine cyuko gingira, ebirobu byestima bichi aina ao. Power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yoboroso egotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ebirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigobare asagia abwatobo twerera bwogosomera aborokia nigobaisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigobabwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoleru mwana uribaga asiskuru iryo iryanyora megelio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asu mwana wo aguchinyora guikaba asare yengencho
mbabwate gari y'eskuru igiye gukonya sobosombi bwabwango batarire nsemu ya nyamache chimita chimia isano na isatu choka kurwa ase baraya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba inoti isano na ibire inoti isano na isatu isano nemo isano nemo marakabire Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bilenko bijisemi. Omwanche muri yawe kaseni ya Ndizi TV nende nebiro bindengo kwalgania sensema ya kabere yo morobere igabwe Esabari yo boncherja singa kitoga ndiko sanganere valen kurubega sensema ya daraja 2 oyore omone bo matunda singa ki agende takwerera nakyo boncherere bwa bagende tabakwakana inyora sensema chiche mitandao sensema ya Facebook na bako tunabwitira Ndizi TV News Digital na bega sensema ya YouTube na bako tunabwitira Ndizi TV News asensema ya website na bako tunabwitira www.ndizitv.co.ke bwana Valen asensemo ye competition ntuma tetari aibye kore eriteira sensemo yiga bonchire na bangi bakonia matunda ayena kya sensemo ye competition ya beira sensemo ya competition ni golere lakini rene no watema comment ni customer chabo nti genda ngaho kwagaragera umuntu nataitaho nene chirare kero parete gentekia competition hakuna mwenye atakunyanganya customer wako mwenye amekujanga kila siku. Kirkinda yensemo yaone kiokorite ni yes kwale trigentekia. Na le trigentekia muhimu ni handle customer wako with care. Yani umeita biashara hivi unapembeleza customer, unampembeleza vizuri, unamongelesha vizuri, unajihambo. Hata akikutuzi wewe mwambie pole mami dadi nini. Yani ile lugha nzuri ya biashara. Ama unamuaddition, unamuongeza kamoja, unamuonjesha hivyo unajua ataenda atakuja. Atakuwa anapaki hapo. Anjumuli anatete komanya umbi ya kiborororo ekero oko handle chi customer chiao with care. Oya no bonge. Sika somanjire kero kwa muhando libu yaboniga next time ka gochonyira matunda 200 maybe next time atachukua ya 500. Next time yani ataenda akijua niko na customer mmoja ananipeleka vizuri. Atakuongezea ka pesa tao gotiga bosa. Na atakuletea customer wengine kama ni mtu mzuri ataenda waambie niko na customer wangu mahali fulani waza niwapeleke huko awauzie. Nyamuna sana omwancho muri tinga kitagenda tagosanganere Valen ibunanya reko baga kwerera nganere buya ayibuna omoncherere kwanyara kabuko kwana buyane chi customer chabo asekero kwaretire ebintu bye byo koni kwanyara kwa ko bate yo buya bwigente ikyo asensema yaye rakwane kibunanga e competition nere sekerengo kigora rakwane kibunanga ngonyora li chi customer chaye niga kumukige tambukiro ogesa chi customer chaye gento keria koni nabo igo onyara kubaga ko bonchesa egento keria nyarire ko baga koreta ase echiro ndakwane kibuna chi customer chingo chachirekera bitu kona bego komo kolia obonchire bwaye bono vale na sensemo yao muchire kwa supply ya matunda nimbate customer bali batari kunyara gwikechiro monda wa kirisime wate vale ni kumali fulani ntomera matunda nganaiga nimbate customer hunao vale ninyo tabuka abuli tanga ni buna tuwari gochaka wate inga gwa chakere ta matunda mororoka eko busiti chibeso kamendere stock na chaketa matunda mororo kera na manyeta kwa ni matunda mororo aga profit kali na nyorete ka kurwa sa matunda mororo ngachaka komenta ngareta kandimu ngamenta nande ngareta amaembe profit by the matunda mororo ngete profit kanyora ngorete bintu bindi ngira semyo mwancho muri gererio lire siko garinge kero bonchire bwaye kera nyorire profit ngiabwe ne tokora kero kwa nyore profit yao na boko mentaga biashara kao toli onzi kalinge tigalinge tunza ndogo buna monchereri onde bwensi ase ntoma itaba onchereri a michando nire babwetera buna vale omonchereri bwa matunda michando kili ogo chubwa itera so bonchereri bwa michando ne mengi
biashara si rahisi, ni kujitolea. Unajua ukianza biashara lazima ujinyime usingizi. Kitu ya kwanza lazima uamke. Ya pili lazima uweke mizigo yako vizuri isiibiwe. Kuna wale watu wanapita na kitu ya mtu. Hiyo ndio challenge kubwa, ni kuibiwa mizigo. Mtu anaweza pita wakati maybe wotia yuko anapita na mzigo na utajua kama ameiba. Aibuna omone kwa matunda. Yangi tambu kirikiri kwa mokiri ya soko na matunda goko ni safari. Bono matunda ni bintu byane karongo seke gasingo bitubabuya. Yana make sure no muntu na acha kusura koira taguika kusura bakanya rongo sibako. Nande ndari watchman nini maite naro tukoshua anatulindia mizigo. Asensemo yawe kero koletero matunda kero kenda matunda nyako kusalikira. Kero kwanza mono kere mbulere amatunda ngusalikali sana kogere bago tuba paki buni kitamboro cheru alike go konyora asaliki asara nero ara matunda ngusalikali si mara moja si mara mbili uinaharibika. Kera letira asara au bono mu kwana no mu customer ya kwa matunda kero mwa kwane naere muiwana na onye ga okoruseria matunda eita koruseri chibesange kusa koruseri akobekera matunda ali asalika anya replace. Ase chinsemo cha tutaya matunda ngoyi kwali kura chinsemo tuteba matunda buna anene mono amaembe ngo chalale tu chinsemo chiche ukambani digo lingo siriria lengana ko chinsemo chiche ukambani ko chinsemo cha Uganda ndi anya kolengana amatunda ukambani akwa very expensive kugera barwe wako ni kilo alafu na ya Uganda inakuwa cheap wake talirende expensive mono una ya Uganda wale wanauza na gunia na wale wanauza na kilo, hiyo ndio tofauti. Sasa sema ya unjura kwa nilenga kyubonchereri bwa kubwa beire gaigase kiro ya daraja mbili. Bebe mboli wowe ni yani si mbaya, tunajaribu mali tunaweza. Si mbaya, bora anapata kenye kilinileta soko. Napata pesa ya kulipia watoto wangu school fees, wanakula vizuri. Nitahitaji nyingine nini? Si hivyo natosheka na ile kidogo napata. Hakuna umonchereri bwa matunda. Watoto inobwate familia. Na chokole ngani umonchereri bwa bone familia. Kero kali biashara ukiwa na familia ni kazi ngumu sana. Very hard. Juu niko na watoto wawili. Niko na mzee yuko ni watoto tu, ni mimi na watoto yeye ako mbali. Sasa inakuanga kibarua ngumu kuamka kutayarisha watoto waende shuleni, ujitayarisha ukuje biashara, inakuwa kazi ngumu, lakini najaribu. Najaribu mali daweza. Kigima umancho mulia natagenda takusangana ile valen tinga kegenda takotwera na kyuboncherere bwa bere anene mono gasa matunda asechire yiga ya daraja mbili bono valen manchi customer nchire chirobo cha kwanyara cyako nalire customer yago te ikora mbikira matunda no na yemi yiga ninchengore terebesa asenza mayo yanyako konyora sege ntokeka kuni bota chi customer chinge chire igora lakini I trust them kero kante iri nkore tabare I do trust them. Wanaleta by the way wanaleta. Ni customer wangu ni waaminifu. Si wale wa kuiba. Mtu akikwambia sina leo niwekea machungwa ya 100 nipelekee watoto, nikikuja by next time nitakuwa na kapesa nitakulipa. Na wapea roho safi na wanaleta roho safi. Hivyo ndio na maintain customer wangu. Kama ana pesa leo, najua kesho atakuwa nayo. Lazima nimpe, ndio kesho akileta pesa atachukua na machungwa mengine. Yake ima alafu asensemo yeye supplier sabaiga bako baletera matunda. Kero kenda mbaroro bali mu bwato bwa matobuya ogochora koletera amatunda gatebera rokora oni mancha kwandetera kibesa sensemo yaona kia. Cheni mbwate customer ne kwandetera matunda gara ronda bwati de zero nero konga matunda na kero mbwate na maiteni mbwate, lakini kero ronda bwati ngoma taima mimi sina pesa, lakini sasa nataka machungwa niuze. Ananipea machungwa baike kuika maragwa nyene tukere zero maragwa usana mwachi besa tiae. Okay, ananjira tigara na profit ka.
mbasa nikiora abanyara ko bagukorwa se umonchereri uriyo narite guchenji suppliers wose mbuya kiborororo ekero narite supplier yemwe bakoletera ibintu byabo obu yabora sikero bwate supplier yemo amusi wono gwasarekera nabaho ko chenjeri gose nabaho kupunguzira riyo wose kera matunda le skasi amatunda tali mange nabaho gojali ngaki wene customer yane rero tabwati matunda tigangora kitigamubikira kagunia kama aoni uyu ni customer wangu wa daily system tupa omaitenze keronde customer yao kira lituko na bongo zango tai leo matunda pita hiyo monto bwata matunda maybe ni ule si customer wangu ataenda nichukulie mzigo huko anipatie niuze una bubu yabo kutwale customer kelkende essence moye quality nakura kuonere asiki supply supply yango batei quality kera bakona ko biyo musiro tigabateme ko torigerie quality rengia na induna lituko supply tokone ya buti customer tike safi na liba kwenda mbagenda pibayirana ayabona buna omonchereria vale omonchereria bo matunda ama tukali yabo sio ngaitora ngayoga nitiguika. Of course nitaite goenda tambi. Maybe nitakuwa hata mi supplier one day, God willing. Hiyo ndio ombi la kila mtu. Ukiwa hapa unaomba Mungu siku nyingine, yani masiku venye zinaendelea nayo nyore kwa kimireke wangu. Yani kila mtu anaomba asipaki hapa, asonge mbele. Ayabona omoncherere bo matunda vale mbase miki uboliora nyara ko bagokoro cyase omoncherere ryo cyako boncherere bo ayabona iga kero kendo ro liri bintu bya mokongere nkikirira nyara ko bagokomotebe nje ndonda motei bintongo kongabire nande bi kororo bakero ikaranstesco you wake up work hard bigaze kwa hata usunguka uuza machungu ukipata customer mmoja wawili watano hivi utawa maintain utakuwa umetoka hapo nje utakuwa unaamka asubuhi unajua niko na customer mmoja naenda kuuzia bona omwanchu muri ryo korigere tisiko gari arataka konyora matunda korwa sevale ngejya ko monyo Kutaka konyora matunda korwa zende wanipata daraja mbili market at the entrance from Meviasi kwa Seviasi meza ya pili mtu wa tatu hapo ndio watanipata ikero kino montara korangeli mwirira matunda sikitana buko mwirira na wangu mwirira bako ngumbo as long as ni customer wangu anataka machungwa nitampelekea boko chikole kwa after sale services na kwanga na service zangu niko na mtu wangu mwenye ananipelekea machungwa mahali fulani mahali customer amesimama Uya kigima umanje muri yagwita seneti ya Ndizi kidingo ene limbya mona senencho kwa bere go sangana ntwe kutoka cyagete omurubiri gabwe Esabari yo boncherye tobere to gosanganere valen oyore omonye bo matunda asekire yiga ya daraja mbili unabere ka ko tosemya na kiya cyagete boncherere bwaye ngikege taka mukige tambukire ko gochora boncherere amatunda ya yiga anyara ko baka ko tosemya na modu na boncherere nde bwensi mere bya gwatwara chingwa na chingi yago cyase customer cyabo ende kwanyara ko bako kwegendereria asensemo yaye nigabwate after sale services chikwane kinga customer cyaye na bayigongo cyira kira lituko asokwane kinga oboncherere bwaye ngukina buri omanchu murigereria oika weekend lituko linde buneliga abo kwanyara ko bako gosangana into store akalire omonchereria nere anyara ko baka tosemya amange nchera kichinya cyo kinya obonchereria asensemo ya vale ne nanda tebinga ekara tagete konya amatunda amororo niga imugetige tambukiro nabaigo commenta amatunda ikiagera ligitero bongorwa Gusii akaine kingaro bongorwa Gusii amatoke na mangara akaimukige tambukiro kyo gochora amatunda erinda nyara ko baga konelia customer asensema ya igenta singerera go tebankiringa nere bya kwa ligererie quality yebintu biri okone go mwanchu mogireria oli ole siko gali monchereri onde bwensi tobosa ko imukige ndokere fake asokonele customer cyabo nere bya kwa nyige ndokere kiya asokone kibina customer cyabo ngonyara kire obokoreri obuya go mwanchu mogireria nyora sinsema cyece mitandao asensema ya Facebook kama watu nyagwetera Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube na watu nyagwetera Ndizi TV News asensema ya website na watu nyagwetera www.ndizitv.or.ke Petria na Frida Kerubo hoko ganilia obuligereria obuya Ndizi TV